stock market to stock bazar kina ania India rama company shang ten stock market a an share te hi anon zuar chuak chinani bazara chome le tu le shal tu anu mang cha hian company a po hian share le tu le shal tu buyer and seller kan ti mai te hi anom ve bokani India rama hian stock bazar pahi kan neya chungte chu Bombay Stock Exchange BSE le National Stock Exchange NSE te anni BSE a hian stock sang chuang le le shat theina oma NSE a thung chuan stock sang ni le za chuang le le shat theina om bokani Tata Maruti Suzuki SBI HDFC Bank le ICICI Bank te hi mizo te chuan kan chide furanga stock market a hen company share te hi kan lein kan chal thei bokani IPO chu stock market a company ten an share an ron zor chwa chan na kalphum pakhat ani a Entianan company ABC te hian mason zel tumin sumlu nei bel danan zong ta a banka sumpuk don ta se apunga tam ema wangin kong dang an zong le a ti chuan company ABC how to ti chuan kan company din muna thabe to thawalom ti in an company share te chu stock market a zor chwa ve an rilruk ta dan anga thil ti fel tur poimo tak tak te an ti fel to nuwa chuan stock market a an share te anon zor chhuak thei do don ani stock market anin zor chwa to chuan private company ni to lovin public company an ni to sokam stock market lu chil ve idua mizo chong meya izir du ani chuan keini hian program pangalai me kan kalpuya chungte chu Peipung Foundation Program, Peipung Trader and Investor Program, Peipung Derivatives Program, Peipung Masterclass Program le Peipung Mentorship Program offline na kan kalpui mek te hi anni Peipung program shang te hi isha chiang du ani chuan number kan tarla na hian biak thei ring kan ni e